بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مال أدي زكاته فليس بكنز، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ سند بے انتہا فضل احسان کرم شو یم پاک پروردگارن مبارک دہ اس عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کرن سین روز قبول، سین تراویح کرن پروردگار قبول. یم تی نیک اعمال اس یتمز انجام دیون اللہ تعالیٰ یمیک توفیق عطا کرن. پروردگار کرن تم ساری اعمال قبول اور سین منگی مت ساری دعا کرن پروردگار قبول. الحمدللہ اسلام کے بنیادی ارکان و مز نماز ہند تقریباً مسلمان کنی حدستان کوشش کرن اور الحمدللہ اخ بوڑ مقدار شو یم نماز ہز پابندی کرن. اتھے کن تریم فرض یس اسلامک شو سہ گو ماہ رمضان المبارک یمیک دہ اس آز گزارن شو اور الحمدللہ غالب اکثریت چھ مسلمانن ہز یم ات فرضس تش الحمدللہ پابندی کرن. پروردگار دین ہمیش پابندی کرنک توفیق. اسلام کے بنیادی ارکانو مز چھ بیاک رکن اخ دویم رکن اسلام کے ارکانو مز سہ گو زکات. چونکہ بکثرت لوگ پنہ مالک حساب لگاون رمضان المبارکس مزی اور وریس چھن تقریباً ات پہ کت کرنچ نوبت یون کی، اس لیے آز کرو کی گزارشات زکاتس متعلق. اللہ تعالیٰ دین اسی یہ فریض تی بحسن خوبی انجام دنک توفیق. یم چھ اسلامک تم بنیادی فرائض بنیادی اعمال یمن پہ اسلامچ عمارت چھ کھڑا. اگر دینچ عمارت چھ نبی علیہ السلام فرمو بنی الاسلام علی خمسن، اسلامچ عمارت چھ پانچن چیزن پہ کھڑا تعمیر آمز کرنا. تمو پانچوں مز اکیک تعلق عقیدک اور ژورن ہند تعلق اعمالن ست یت مز دویمس نمبرس پہ زکات. قرآن پاکن یتن تہ نماز ہند تقریباً ذکر کورمت جائے جائے ستی ونان اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ایمان والو نماز ہز کریو پابندی اور بیرو دیو
اسلام ان خاطر کفر نش توبہ کرن خاطر یم بنیادی اسلامک شرائط تمو مز بار بار نماز ست قرآن پاک زکاتک ذکر کرن کفار مکہن ست یمن براتک اعلانو بار بار کرن یمن کافرن نش بیزار خدای تو خدای سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یمن کرن یمن نش ان اللہ بریء من المشرکین و رسولو خدای تو تہند رسول چھ مشرکن نش بیزار بری اور دستبردار یمن نش سیتی چھ پروردگار ونن الا الذین تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم ہاں یم لک ایمان انن اور نماز توبہ کرن ایمان انن نماز پڑھن اور زکات دن فخلوا سبیلہم آپ ان کے راستے کو چھوڑ دیجئے ان اللہ غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ چھو بڑ مغفرت کرن وول رحم کرن وول یمائی دائرس منز واپس یمو لج نماز پڑھن یمو لج زکات دن یم سمجھوک پانن بائی بیس جائی چھو صراحتاً فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر یمو نماز پڑھ اور توبہ کرک نماز پڑھک زکات لگ دین تو یم چھ تہند دینی بائی یمن سیت کریو بائن ہن سلوک امیک مانے گو بنیادی علاماتو منز چھ یہ کہ مسلمان دی کیا زکات کفر پیٹھ اسلام اسکن ین کے سفرس منز چھ بنیادی شرط سگو ادائے زکات امی موجوب کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانعین زکات خلاف خطرناک رویہ اختیار نبی علیہ السلام نے دنیا مز تشریف واریہ انسان گئی مرتد دین اسلام کر تمو انکار اخ جماعت یم دپن زکات دمو نہ اس کہین زکات اس کرو انکار اخ دپن مرکزی حکومت اس دمو نہ کہین یم صرف زکات سے یوت انکار کرن یمن سی کروا مقابل کن کہین ٹکر نمیا حکومت یمن خلاف کن کہین ات مز گو تذبذب پاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو بتراوک نہ یم کیا واللہ لو منعونی علاقا کانو یعدونہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاربتہم علیہ اللہ کی قسم بکری کا ایک بچہ جو وہ زکات میں دیتے تھے آج اگر یہ منع کریں گے تو اس پر بھی میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا قتال کروں گا بتراوک نہ یم کیا سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عرض کیف تقاتل الناس تو کت کن لڑو یمن سیت یل کہ نبی علیہ السلام چھ فرموت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ کہ میاو حکم دن لکن سی تیتکال جنگ کرن یتکال نے تم پڑھن لا الہ الا اللہ پڑھ تمو ون چھن تمن پرواہ کہ تو کت کن لڑو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ استدلال اس یمئی سورہ توبہ کی آیات فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تراؤن چھ تم ساتھ یہ نماز پڑھن زکات دن نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑا نہیں جائے گا ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا اگر ات مضمون اس مز غور کرو زکات اہمیت چھ بالکل واضح طور سے سامنے ایون برہ کن ایون اسلام کے بنیادی لوازماتوں مز حضرت ابو بکر صدیق کو مانی نے زکاتن سے قتال اور دبوک تہن سے فتنہ صاحب صاحب تی گئی پت حیران کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس امس کمزور بند سندس اس جسمانی اعتبار واریہ کمزور اس نحیف اس حضرت ابو بکر صدیق مگر ایمان اس سے گرمی کیا اس یمو یم مانعین زکات تین لائن پیٹ اور قابو اس مز انک یہ شو زکات اہمیت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمانک جوش تھی واریہ کیا چیز شامی واقعہ سے ثابت گسن اس لیے زکات ورائی چھو ایمان ادھورا زکات ورائی چھو مسلمان اڑلیوک تہندس بنیادی عمارت اسمن چھو بنیادی اکون پتھر پیمت اگر نس زندگی من زکات پابندی کرے زکات چھو اہم ترین حکم زکات اسمن چھو سیت سیت غربان یون فقران یون حق تھی متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس فرماون اگر لکھ دن زکات کہین کا انسان غریب رود کمزور رود کن رنگ پریشان رود اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ ان فقراء کے حق کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا امیروں کو تمن رٹی سختی سان دیکھ سزا تہند ندن ست میم بند پریشان حال مے یہند رزق تہی ات دیتمت یاد تھیو پروردگارن چھ کائنات کس ہر فردک رزق ذمہ داری نمس کیا نمس وما من دابت فی الارض
الا علی اللہ رزقھا، روئے زمین اس میں جتنے بھی رینگنے والے جانور جو زمین پر رینگ کل چلتے ہیں، زوزس ییژہ تہ چھ، تمن ہنز رزق ذمہ داری چھ کمس پہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے رکھی ہے، مگر پنہ نظام مطابق، قدرت کے نظام مطابق تم تھومت، اڑین دتن ڈائریکٹ سو رزق، اڑین ہند رزق تھون بیان نش، تمن لگاون ذمہ داری تہ چھو یمن نش کیا کرن۔ ات پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان اگر انہوں نے روک لیا اس حق کو تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ قرآن پاک چھ صراحتاً ونان ایمان ول گئی تم والذین فی اموالہم حق معلوم، یہندین مالن مز متعین اخ حق چھ، مقررہ اخ حق چھ للسائل والمحروم، منگن والن خاطر تہ تمس محرومس خاطر یس نہ منگت ہیکن کین، حق چھ مسلمان سندس مالس مز، ہر مسلمان سندس مالدار سندس مالس مز سائلینن ہند محرومینن ہند حق، یہ پروردگارن رزق کس نظامس مز اڑین ہند براہ راست تمن رزق دیتمت، اڑین ہند رزق تھون بینت، تمن کرن ذمہ داری عائد یہ رزق واتنائیو یمن تان۔ ام موجب چھ زکاتس بڑ اہمیت، بیک وقت چھ ام سۭتۍ انسانن ہند حقوق تہ پامال گژھان، پروردگار سن حق تہ چھ پامال گژھان، اس لیے چھ مسلمانس ذمہ داری پنس مالس کر حساب۔ آج چھو بہترین ریت مبارک ریت، یت مبارک ریتس مز چھ مسلمان پنن کوتاہین تلافی کرن، ربس معافی منگن، پروردگارا وریس مز یہ کیا گو اچھی معافی منگن، اس آئی صدق دل سان توبس پر خدای سن گناہ کر معاف، اسی چانہ خاطر فاقہ دن خاطر تیار، خدایا اس تراو حلال چیز تی چانہ خاطر، اسی چون رضامندی مطلوب، ات موسمس مز چھ ضروری بیتی وچھن میں کنی سائڈ ما چھ کمی، زکات رنگ اگر کوتاہی چھ گمس اولین فرصتس مز چھ تمیک حساب لگاون اور زکات چھ ادا کرن۔ بڑ دردناک عذاب چھ تمن انسانن خاطر یمن ہندس مالس من زکات آسہ پتہ دن نہ تم سو زکات کہین۔ قرآن پاکس من چھ سورہ توبہ مز اللہ تبارک و تعالی فرماون والذین یکنزون الذهب والفضہ، یم انسان سون تہ چاند جمع تھاون، مقصود چھ مال، سہ سون ٲسۍتن سہ چاند ٲسۍتن سہ کرنسی کی شکل مز ٲسۍتن، یم انسان دولت جمع کرن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، خدائی سندی وتہ مز نہ خرچ کرن، رب سندی مرضی مطابق تہندی قانون مطابق نہ خرچاون کہین، یا رسول اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یمن دیو بشارت اکہ خطرناک دردناک عذابک یس انتہائی سخت سزا آسی ہندی خاطر۔ کیا سزا آسک؟ سونس چاندس پہ یوم یحمى علیہا فی ناری جہنم، قیامت کی دو یہ سون تو یہ چاند، یہ روپیے، یہ سکے، ان کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، گرم آؤن جہنم کس نارس پر، یتھی پور یم اصل پٹ گرم گسن فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پت ان داگناؤن تٲیِتھ یتھ أسۍ ونان کٲشِر پٲٹھۍ لاگنہٕ یِہنٛدٮ۪ن ڈٮ۪کن، یِہنٛدٮ۪ن ہلٮ۪ن اور یِہنٛدٮ۪ن پُشتن شانن یک لاگنہٕ یہ سونا اور چاندی جس کو یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور یک ون ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ چھو سوی مال جس تُہۍ دنیاہس منٛز ٲسۍوٕ سٲمِتھ تھاوان، ہاں ییٚلہِ بینک کہِ مسیج پٮ۪ٹھ ٲسۍوٕ وۄٹہٕ وۄٹھ کران، یہ چھُ سوی مال، فذوقوا چکھو ما کنتم تکنزون، اس کی سزا جو تم جمع کیا کرتے تھے، یس تُہۍ خزان اوسوٕ بنومُت تُلِو آز تمیُک سزا، یہ اس کی سزا ہے۔ کنز فذوقوا اتن چھ دون جائن لفظ، والذین یکنزون الذهب ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ کنزن مانے کو عربی پر خزانہ، یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، آج یہ تمہارے لیے اس شکل میں سزا کی صورت میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرمو قربان گسو دین اسلامی سہولت، فرمو کل مال ادی زکاتہ فلیس بکنز، یمی مالی زکات دس انسانن، زکات کوڑنس پانن حصہ یہ نہ ات کنزن ات مز وین اس وعید میں نہیں آئے گا، یہ دراو امی وعید نبر، بس چس کیا کریں زکات ادا کرن، امی کی پانن حق چس ادا کرن، اب یہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا۔
یہ وعید مانعین زکاتن پہ زکات نہ دن والن پہ قرآن پاک صریح آیت یم لکھن زکات دن امچ تفصیل احادیثن مز بخاری مسلم شریفس مز زبردست دردناک سزا یا سون چاند والن یمن عربس مز اونٹن ہن زکات کھسن تیرن ہز گپنن ہز نبی علیہ السلام فرمایا امس اونٹن ہن زکات کھس پتہ دس نہ تم کہین قیامت کے دن ایک بڑے میدان میں اس کو لٹایا جائے گا یہ تراونان پتھر دنیا قیامت کس میدانس مز یہ امس اونٹ ان سب کو لایا جائے گا تم ساری اونٹ ان اہد مال کھڑا کرنے اور ساری وقت بہترین صحت یاب حالتس مز تم دنیا مز یہ بہنان لٹان تم اونٹ کھسن امس پیٹھ کن اور وہ اس کو پاؤں سے لاتوں سے روندتے ہوں گے کتس کالس چھو پائے تھوڑا حساب چلان زکات نہ دن والے آسن اتی لٹائت یم اونٹ آسن یمن لتو ست ات کن سزا دیون لائن آس اونٹن ہز لائن آس نیرن یتھے مکلن آس یپر آسان بیس آمس وور 50,000 سال تک کتس کالس 50,000 ورین یہ بخاری مسلم کی روایت ہے 50,000 سال تک اس کو یہی سزا دی جائے گی پتہ مکلی یور حساب دی تیتس کالس پتہ آسی کیا رب سنز مرضی یمن کیا کری وہ الگ ہوگا پہلے زکات نہ دینے کی یہ سزا ہوگی اتھے کن گپنن متعلق اس نے زکات دی تحت چھ اتھے کن ذکر اور سنس چاندی متعلق چھ سو ذکر اس قرآن پاکس مز آو یہ تویت لاگناون کتس کالس 50,000 ورین سمجھن چھواس تھی کت اللہ تعالیٰ کرن حفاظت اکس مسلمان سند تباہی خاطر اور تم سند لرزاون خاطر اور تھترائی خاطر چھ یوتی سزا کافی کت کن ہے اخ مسلمان ممکن یہ سپدت امس آس پروردگارن مال دتمت سہ دین پنس مالس زکات کہین وہ تو خوب کوشش کرے گا اپنے مال میں جتنا حصہ ہوگا اس کو وہ کوشش کے بعد ضرور ادا کرے گا بہرحال یم چھ وعید اگر جمع کرو احادیثن مز الحمدللہ پڑھناون یم پڑھن بکثرت جمع چھ کرمت محدثینو ام قسمک یم ساری روایت قرآن پاکس مز 20 جائے ونان اللہ تعالیٰ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا یس مال جمع کرن گنزراون دہائی آسن مال گنزراون کوتا ووت مسیج آسن پڑھن ازکس دورس من دلن ہز دھڑکن تیز گسن مسیج بوزت بینکچ مسیج آئے کوتا بڑیو بڑ خوش گسن الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا سمجھتا ہے میرا یہ مال مجھے دائمی زندگی دے گا یہ بمس باسان میں چھوئے مارن میں عیش کرنی یہ مالس پہ کلا کلا ایسا ہرگز نہیں ہے اس مال نے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی ہے لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ضرور بھی ضرور اس کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا حطمہ اس میں جو پڑ جائے اس کو چورا چورا کر دے پیٹ کر سو نار یست تتمز گیسی ایسی آگ میں ڈالا جائے گا زکات نہ دینے والے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ تو چھو پائیتی یہ حطمہ نار کیا چھو یہ نا چھو یہ دنیا کا نار فائر سروس والن کریو فون تو تم چھو رائنس 5 منٹن مز کلا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے یہ کم سن ظلمت نار اللہ کی جلائی ہوئی آگ التي تطلع على الافئدہ جو دلوں پر جھانکے گی اس دلن تائن وات انسان سائز دل ڈزن زندہ آئیس دنیا اسمز اگر کا انسان زالوہن نارس مز دل دزنک تکلیف وچھنو سو کیا سماری تیمی برہوئیں وہاں دل جل رہا ہوگا اور زندہ ہوگا ایش وعید ہے کیا اخ مسلمان سوچت میں آئیس مال تو بدیمن پنس مالس زکاة سوچا اخ مسلمان کر زکاة اسمز کوتا ہی ہو ہی نہیں سکتا یہ اس ایمان ذرہ برابر رمقاش وہ تو فکر کرے گا صدق علاوی گسن میں گسن بگسن اتاو نسل لگن کی علاوی گسن مال مگر میں گسن یہ پریشانی گن کی مسلمان تو اس کی پوری کوشش کرے گا اس لیے چی ذمہ داری ہر فرد بشرس سو لگائی حساب بشسا زکاة واجب زکاة کن کہن اگر زکاة چس واجب گسن فوراً نکالے فوراً ادا کر دے اور یہ گو امیک آخ پہلو یہ اگر یہ مقدار اس کڑن کہین ذرا ایک بات یاد رکھیں کیا شیم یہ سا وعید کیا شیم سخت وعید اس مال یہ ونان میون مال یہ کون مال یہ کس نے دیا ہے یہ دینے والا کون اللہ تبارک و تعالی آخ انسان چھ تجارت کرن بزنس کرن ام ترو دکان ام کر پانن کوشش دکان ترون مال لگون گراہک سوزن وول کوس اگر نہ خدا گراہک سوزس پیرن نشنا گسن
वारिया दो गई कहाँ ग्राहकी छुन ब्रांदस पर खसन कहीं। ऐसे भी लोग आते हैं बकसरत, ये ग्राहक सोजन वोल खुश मन्नत समाजत करके ग्राहक आ गए, माल जमा हो गया, समेव गुतुल नत के जैसी चपाई बगत सुबन दुकानस तो और ये काकिन कहीं ये बनोई खुदायन निजाम चे सूज नहीं चे जेनत रपिदा जमा गोई वही कोहन माल। ये माल किसका दिया हुआ? ये चिग्रूस तबक अस ज़राअत नेरन अस पैदावार नेरन, ये देने वाला कौन है? ग्रूस क्या करन? जमीन वोयुन नरम करुन जमीन अत बरुन आबहाना बाकी अंदर नेरन मज जमीन मज, वो निकालने वाला कौन है? छाका ताकत ग्रिस दिस मशीन कड़ सो आज द्राय कुलन द्राय यव फुल द्राय फुलियन बने आस वारियान दोन पोशन हुन नज़ार वुचन, आज बने निक निक चूंट पोश मकले यमई बढ़न, ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? उगाने वाली ज़ात कौन है? उगाने वाली वो ज़ात अल्लाह की है। सोरी दुत्तेन सो रब दपन हो म्यान्यो बंदो ज्यादा ना किए 97% रटियो 2.5% दियो कूता 2.5% हत मज 97 चाने म्यानि वत मज दी कस रॉपी 2.5 रॉपी छा मुश्किल। अगर सु परवरदिगार वने ओ बंद चे क्या कोरुत ये मे दितु 2.5 रॉपी रट पानस 97 दी युकुन तो तब भी वो जुल्म नहीं होता, मगर सु मेहरबान परवरदिगार दपन 2.5% छी दिन 97 गई से कार ओश मह टेंशन बंद कमिस गसना गोभी क्या? ये तो अल्लाह के इतने बड़े एहसान को लात मार रहा है, 2.5% भी देने के लिए तैयार। उस मालिक का इतना भी एहसान नहीं जिसने इतना ज्यादा माल दौलत दे रखा और उसके नाम पर उसकी रजा के लिए अपने माल की ये छोटी सी मिकदार खर्च करने के लिए तैयार नहीं। समझन छुआस? इसलिए ये अल्लाह के गजब को ज्यादा जोश दिलाने वाला। परवरदिगार दपन युतु योत न आगो ये मे दितु अम खर्चाउन कम ज्यादा खर्चाउन। कुरान पाकस में खबर कतान जान वो मिम्मा रज़क़नाहुम, तला लफ्ज़ वुचु मिम्मा रज़क़नाहुम, ये मे दितुक तम मज खर्च करन। ईमान वाल क्या करन? ये मे दितुक दित कम सह खर्च करन बल्कि तम मज खर्च कर, ये मे दितुक तम मज खर्च करन, यानी थोड़ा मिकदार तम मज खर्च करन। दित मे सोरे चुक न खर्च करन क्या, तम मज क्या करन थोड़ी सी मिकदार ये ईमान वाले मेरी रजा पर खर्च करते हैं। आगो ये अगर नुमाय मजीद मेल कहीं युत योतस खुदायन दुत योस तहजी वत मज खर्च करुन मत मिलतन, मगर वो अल्लाह कहता है तुम ये दोगे तो इस 2.5% से ज्यादा मैं तुमको दे दूंगा। वमा अनफक़तुम मिन खैरिन फहुव युखलिफु, तुम जो कुछ खैर खर्च करोगे अल्लाह उसका बदल तुमको देगा। खुदाई दी तमुक मैं बार बार ये हदीस पाक वोनमुत मामिन यौमिन, बुखारी मुस्लिम रिवायत, मामिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीहि इल्ला मलकानि यंजिलानि मिनस समा, दोहई सहर न ज फरिश्त वसन आसमान पर जमीनस पे यम करन दुआ आख वनन अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, और म्यानि खुदाया अमिस खर्चावन वोलिस सोज तो गुतुल अमिस दित ज्यादा खोत ज्यादा ब्याख वहवन अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, खुदाया अमिस माल थवन वोलिस जमा करन वोलिस न खर्च करन वोल सुन माल कर म्यानि खुदाई बर्बाद। समझन छुआस? कभी ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला सुन निज़ाम चु बंद छु करन कोशिश, बंदा कोशिश करता तुहंदिस रज़ाहस पट कर, वो तो बेनियाज अल्लाह है, तमिस सानि मालुक ज़रूरत। अल्लाह की कसम जरा देख लो दोयमेन रंगन मं छु तम खोत ज्यादा फायदे दिवन सु परवरदिगार। कुन सात छु वाक़ियतन मिकदारस मं गसन इजाफ, कुन सात छु बदल सैडो बरकत करन। असली चीज बड़ बार बदकिस्मती ये पोस समझन ये गिनती मज गुतुल ही। ओ बंदे खुदा से दित ये ज़कात खुदाई सिंद वत मज 2.5% 97 रपी रोज यम लजित असलियन जायन घर लोगु ठीक पे बचन पे खर्चोत पानस पे कहीं परेशानी गई न असल पे खर्चोत कमस पोसस दित खुदायन गुतरी बरकत। ब्याक गो चे तम 2.5% ची पन्ने जाए मे 100 रपी घर गोग बच पे सख्त बेमार तमिस लज अकी दो 50 रपी। समझन चुवास कत ब्याक मुसीबत आओ तथ मज गो इससे ज्यादा बंदा फिर देता है, लेकिन फिर अल्लाह की नाराजगी के साथ। कुरान पाक को वाद यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात,
اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقاتن چھو پروردگار حساب. نبی علیہ السلام اس قسم کھاون, میں قسم کھا کر کہتا ہوں ما نقصت صدقاتن من مالن, کبھی کسی صدقے نے مال میں کمی کی ہی نہیں ہے. صدقہ سو چھن مال گسن زہن تی. یم تصریحات ین پتہ چھاکا یس دپی بدمہان زکات دمو انشاءاللہ ساری لگائن حساب. یہ چھن زبانی جمع خرچہ یتن صرف بوزن یوت کی, ہر اخ انسان لگائے پانس حساب اور اصل پر سانی پنس مالس متعلق مے پر چھا زکات فرض گسن کن کہین تم مطابق کر سو زکات دنچ کوشش. اللہ تعالیٰ دین اس پنہ رضامندی ہز کام کرنک توفیق. پروردگار دین پنس مالس حساب کرت زکات دنک تہ اس توفیق. پریشان حال چھ سانن رشتن مز, سانن گامن مز اور مختلف جائن پہ آسن مسلمان پریشان. یمن ظالمن ہند نہ دن ست مخلوق خدا واریاہ پریشان. اگر پریت کان یہ پن مقدار کر سارے کام نیرن. مسلمانن مز روز نہ غریبی کان اگر ساری مسلمان مالچ یہ مقدار ادا کرن. نبی علیہ السلام فرمو زکات چھ مالک مال. کیا چھ مالک مال. اخ انسان یلی مال نیبر کڑن امس باقی مال کیا گسان پیور حلال گسان اصل پٹ روزان. اگر نہ امی کوڑ کہین یہ باقیس مالس تہ کیا کرن خراب سنن کرت باقیس مالس تہ وبال انن سہ تہ گسن تباہ. اس لیے مسلمانس چھ ذمہ داری کہ سہ کڑ پنہ مالچ یہ مقدار یس پروردگارن عائد چھ کرمس. اللہ تعالیٰ دین سمجھنک توفیق. مزید کر بہ کینٛہہ مسائل ات پٹ وۄنۍ عرض. نمبر اکھ چھ یہ کہ رب سن نظام سارنی دوپنی نہ تھی دیو زکات. زکات خاطر چھ گۄڈنیتھ مالدار آسن شرط. کیا چھ شرط؟ مالدارس چھ زکات. غریبن چھن زکات. غریبنی خاطر انتظام کرن یہ چھ تمس پروردگارس پانس لاگن نعوذ باللہ من ذالک. یہ چھ کمن خاطر غرباہن خاطر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کۭژاہ سہولت کر سارنی چھو نہ زکات کہین. یس صاحب نصاب آسو تمسی چھو زکات. صاحب نصاب کیا گو؟ نبی علیہ السلام فرمو حدیث پاکس مز یمس 2 درہم آسن. کس 2 درہم یہ سو چاند سنس متعلق فرموک 20 مثقال. مثقال اس اخ پیمان اخ عربک 20 مثقال آسن سون اور 2 درہم آسن تمسی چھو. یمس 199 درہم آسن تمس چھن زکات. یمس 19 مثقال سون آسی تمس چھن کیا ونا زکات کہین. یوتا یل آسو یہ کوتا گو سانس دورس مز گو 2 درہم 612 گرام تو 360 ملی گرام چاند. 612 گرام 360 ملی گرام. 360 ملی گرام چھ سہل وی تھون یاد چھ مشکل. تھی تھو یاد 612 گرام چاند یمس. اور سون گو 700 گرام 460 ملی گرام. تھی تھو وی 700 گرام یاد. 700 گرام سون یمس آسی تمس چھ زکات. اگر کنسی 500 گرام 600 گرام تہ سون آسی امس پہ چھن زکات. یہ تھو پروردگارن سہولت. یہ تھو مین خدائن آسانی مسلمانن خاطر. بہرحال اگر کنس چاندی یوت آج چھن کنسی چاندی یوت آسن اس لیے 612 گرام تھیو تو یاد. اگر سون یوت آس کا نقد چھس نہ کہین تیل چھس یاد تھون امس گژھن 700 گرام آسن. کوتا 700 گرام 460 ملی گرام. اگر کہیں زیورات یوت نقد چھس نہ ٹوٹل کہین. اگر کنسی پونسہ پونسن لگاو حساب سونک کن چاندی ہن سارنی فقہ کرامن ہند اتفاقی رائے یہ لگاو حساب چاندی ست. کت ست؟ ہاں 612 گرامن یہ تو قیمت گژھان 612 گرامن تیوتا بنی انسان پونسن من صاحب نصاب. ذرا تھی تھو توجہ مے کن اصل پہ. مے لگو ون حساب 2 سنرین کور میں ڈسٹرک پلوام کس اکس سنرس فون اور ڈسٹرک شوپین کس اکس کیا ونان سنرس کورم فون. دونوے اون تقریباً کنی. چاندی ہندس اکس گرامس آز قیمت 7 رۄپیہِ. کوتا 7 ضربِ 612 یل کرن تم 32,460 رۄپیہِ. تھیو تو یا 43,000 کوتا گویا 43,000 رۄپیہِ یمس آسن سوئی کیا چھُ صاحب نصاب. سمجھن چھو. ون اگر کنسی انسانس تھوڑا سون تھوڑا چھس نقد پونس سون چھس 50 گرام 40 گرام یور چھس نقد پونس تہ تیل گژھن دونوے آسن یم چاندی ہندس قیمتس برابر. کت برابر؟ یعنی 43,000 برابر. تھوڑا سون تھوڑا نقد. اگر 43,000 برابر یہ تہ کیا بنی صاحب نصاب. بنیو صاحب نصاب. امس زکات دین نہ حظ مین ربن تھوس بیاکھ سہولت. او آسانہ یہ نہ کہین مشکل.
وُہٕرۍ چھے دِنۍ زکات کیا چھے دِنۍ وُہٕرۍ اگر ؤریَس منٛز خرٕچ گژھِ سٲری مۄکلے ژےٚ چھے نہٕ زکاتٕے کَرو خرچٲیِتھ خرچاو نیر مۄکلاو ژےٚ چھی نا ضوٚرَتھ لگان خرچاو ان عیٲشی ہِنٛدۍ سامان کر گٲڑۍ تھاو پانَس باقٕے چیٖز تھاو مۄکلیووٕے کِہیٖنۍ روٗدٕے نہٕ ژےٚ چھے نہٕ زکات یہ تو انتہا ہو گئی کس کی سہولت کی انتہا ہو گئی ہاں یم دو گۄڈنِکۍ لٹہِ ژےٚ نصاب بنیووٕے یاد تھٲیزِ وۄنۍ یہِ دۄہ آز کیٛاہ کٔژِم مشام ییٚتہِ نہ یادن تہِ اڑے اختلاف گوٚو کٔژِم مشام حظ 13ہِم مشام چھُ آز سمجھان چھُو حظ 13ہمِس مشامس آے أکِس اِنسانس 43,000 رۄپیہِ کوٗتاہ آوُس 43 اچھا میانہِ خۄداے مےٚ حظ 43,000 چھِ مےٚ 50,000 چھِم مگر بہٕ حظ دار لُکن رۄپیس 20,000 او میانہِ بنٛدٕ ژٕ والُس یِم 20 تتہِ کس روٗدۍ 50 ییٚلہِ والیکھ تتہِ کس روٗدۍ 3,000 ژےٚ نا زکات کِنۍ کروس قرضا وٲلزس بہٕ کیٛاہ زبردستی کرے نہٕ ژےٚ کینٛہہ قرضہٕ کیٛاہ کروس اکھ تھوٚمُت نصاب نصابس تہِ پتہٕ سۭتی نہٕ کینٛہہ کر وُہٕرۍ اگر قرضہٕ چھُے کٲنٛسہِ سُہ تہِ پتہٕ چھُے بٔچِتھ وۄنۍ کُس مسلہٕ چھُ اگر نہٕ امہِ پتہٕ تہِ بنٛدٕ زکات 50,000 ؤرین لتہٕ مۄنٛڈ کرنس لایق چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ؤنِو پوٚز چھا لتہٕ مۄنٛڈ کرنس لایق کِنہٕ یقیٖنن چھُ یہِ سارے سہوٗلت تھٲمٕژ 13 مشام گٔے کٲنٛسہِ 43,000 جمع بس بنیو یہِ صاحبِ نصاب امہِ پتہٕ چھُ أمِس نَیہِ ؤرۍ وٕچھُن 13 مشام چھُ کوٗتاہ 13 مشام اگر یہِ 43,000 ہیوٚر اوس کھوٚتمُت قرضہٕ ورضہٕ ژٹٮ۪س اگر 43,000 یا امہِ ہیوٚر چھُ تمیُک 2% کٔرِتھ دِ اگر خرٕچ کران یہِ 13 مشام نَیہِ ؤری چھُ روٗدمُت 43,000 بۄن یہِ روٗد 40,000 أمِس چھنہٕ زکات أمِس چھنہٕ آیہِ واز کتھ سمجھ تو ؤری تہِ چھِ سہوٗلت اچھا البتہ یاد چھُ تھاوُن ؤری چھُنہٕ ہر پونٛسس گُزرُن ضروٗرت انسان بنیو 13 مشام بہٕ کرٕ وۄنۍ اکٲے مثال کرو فرض امے پتہٕ انسان بنیو 13 مشام صاحبِ نصاب پتہٕ بنیو أمِس دۄہ گوٚو أمِس مُقرر ؤریَس منٛز روزن کالہٕ پگہہ پونٛسہٕ یِوان تِم روزن أتھۍ سۭتۍ ایڈ تِمن چھُنہٕ وۄنۍ الگ الگ ؤری گُزراونُک ضوٚرتھ کینٛہہ بنیو تِم گۄڈنیو یہِ صاحبِ نصاب پھلٲنۍ ڈیٹس پٮ۪ٹھ آیندہ اتھ تٲریٖخس پٮ۪ٹھ ییٚمِس یوٗتاہ أمِس پونٛسہٕ آسہِ اتھ چھُس کیٛاہ کرُن 2% کٔڑِتھ قرضہٕ ورضہٕ ژٔٹِتھ 2% چھُس دیُن یہِ چھُ کیٛاہ کُل زکات چُنانچہِ اتھ خٲطرٕ اگر کٲنٛسہِ انسانس مےٚ ٲسۍ تھٲمٕتۍ فرض کرو پرُس رۄپیس 50,000 13 مشام یِہُس آو مشام تو مےٚ چھُ وۄنۍ أزیُک دۄہ وٕچھُن 13 مشام اتھ روٗدۍ مٔنٛزۍ یِوان خرچہِ تہِ گژھان یِوان تہِ گژھان تہِ خۄداے سُنٛد کرُن 10مہِ مشام آے کُنہِ تانۍ کِنۍ زیٖنۍ مےٚ رۄپیہِ 1,00,000 کیٛاہ زیوٗن یُس یہِ 10مہِ مشام مےٚ زیوٗن 13 مشام تانۍ کٔژ دۄہ گژھن اتھ 2 دۄہ کُل گژھن نا مگر اتھ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ نوٚو ؤری یہِ چھُ ایڈ کرُن کتھ سۭتۍ أتھۍ سۭتۍ آز چھُ مےٚ وۄنۍ 1.5 لچھ کوٗتاہ چھُم اسلیے مےٚ چھِ دِنۍ زکات کۭتِس 1.5 لچھس قرضہٕ ژوٚٹ 1.5 لچھس چھُ 2% کٔرِتھ سُہ چھُ بنان لچھس کوٗتاہ 500 رۄپیہِ کوٗتاہ لچھ وٲلِس چھا 500 گوٚٹ سمجھان چھُو حظ سُے اگر سگریٹن تُہنٛدٮ۪ن حساب لگاو تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُنہ گژھان نہ بندے خۄدا پوٚز ؤنِو سگریٹن چھُنہ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ حساب 500 چھِس دِنۍ لچھس کروڑ اگر آسٮ۪س تتھ کوٗتاہ چھُس دیُن 2.5 لچھ رۄپیہِ کوٗتاہ 2.5 لچھ رۄپیہِ چھُ یہِ چھُنہٕ مسلے کانٛہہ ویسے چھِنہٕ أسۍ کروڑ پتہٕ چھی نہٕ تقریٖبن ییٚتہِ کانٛہہ علاقن منٛز ہاں کٔژ تانۍ ساس چھِ کھسان یِم زکات اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو أسۍ یوٗت سزا ہٮ۪مو پانس مٔلۍ اس لیے چھِ یہِ حساب کٔرِتھ انسانس کیٛاہ کرُن زکات ادا کرٕنۍ یِم چھِ پروردگارن سہوٗلت تھٲمژٕ نصابٕچ تھٲوٕن سہوٗلت اور دوٚیِم تھٲوٕن ہاں ؤرِیِچ سہوٗلت قرض والنٕچ کیٛاہ تھٲوٕن سہوٗلت یِم سارے سہوٗلیت تھایَن میسر امہِ پتہٕ فرمووُن 2% ٲسۍزیو تُہۍ دِوان پنٕنۍ یِمن غۄرباہن ضروٗرت منٛدن یہِ چھُ مےٚ لُکن ہُنٛد فقیٖرن ہُنٛد تۄہہِ نِش تھوٚمُت یِمن ٲسۍزیو زکات دِوان بیٛاکھ سہوٗلت بوٗزِو امہِ کھۄتہٕ تہِ عجیٖب سارنٕے مالن چھیی نہٕ زکات سارنٕے مالن کُل چھُ سٲنِس علاقس منٛز 4 مالن زکات کٔژن سۄنس چاندِ نقد پونٛسس تہٕ مالی تجارتس آیہِ واز کتھ سمجھ چٲنٛدۍ چھیی نہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ وۄنۍ چھِ 3 چیٖز کیٛاہ کیٛاہ چٲنٛدۍ نقد سۄن نقد پونٛسہٕ تہٕ مالہِ یِمنٕے 3 چھِ زکات مےٚ حظ تھٲمژٕ 2 گاڑِ ماروتی کارگر کِہیٖنۍ نہ چھے زکات مےٚ حظ تھٲمٕتۍ 2 مکان بنٲیِتھ اکھ مکان چھُم بٮ۪کار بِہِتھ تتھ چھے نہٕ زکات ژےٚ کِہیٖنۍ مےٚ حظ لگان ؤرِیس
لگن میں زمینس 10 ترکن نیران میں وریک زراعت میں حاض 4 خور تھم جمع کرت تمن 4 خورن چھ زکات کن تک اشر مگر زکات چھ تک آواز کت پیدا سہ زمینس کن سہ کت کھس پیداوارس دیزس اشر زکات چھ تک زمینس کن زکات کل کھسان ون مالن 3 سونس نقد پونسس تو مال تجارت بیس جانورن اوٹن گون تیرن تیوت مقدار چھ ونکن جمع گسان اس لیے تمن ہند مسئلہ ونو نا کی 3 مالن زکات ات ون میں اگر سون یوت تو تمیک تہ وون اگر نقد پونسے یوت تمیک تہ وون ون مال تجارت کانش تاجر کن تہ رنگک یا تھو مال تجارت گو اس انسان تجارت نیت ہیون کنن سوچتن کانٛہہ تہ مال دکاندار سن سودا مال تجارت اخ انسان سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہیون کنن ام سن مال تجارت کیا اخ انسان زمین ہیون کنن اہد مال تجارت کیا زمین اخ انسان گپن ہیون کنن گپن درال اہد مال تجارت کیا یہ کیا کر اگر مال تجارت فرض کرو مے ہوت سودا مل آز 13 مشام گۄڈنِکۍ دۄہ سمیو مے مال تجارت قۭمت 33 ساسن برابر کٔژن ساسن ات تہِ چھُ چاندِ ہُنٛد حساب لگو 33 ساسن برابر سمیو مے مال تجارت میون ؤری گوٚو سٹارٹ میون ؤری کیٛاہ گوٚو آیندہ ؤری 13 مشام چھُ مےٚ حساب لگاوُن دُکانس منٛز آسان طریٖقہٕ دُکاندار کرِ کاپی قلم تُلہِ اکھ آیٹم لیکھِ صابنہِ چھِ مےٚ ییٖژاہ تہٕ اتھ لیکھ کوٗتاہ چھُ اتھ قۭمتھ پھلٲنۍ آیٹم چھُ یوٗتاہ سورسٕے دُکانس لیکھ یِتھَے کٔنۍ فرض کرو اتہِ درٛاو دُکانُک مال 5 لچھ کۭتِس اہن حظ دُکاندار یہِ مال انان یہِ ما چھُ گرِ بناوان یہِ ہیوان کٔمِس باپٲرِس مٔلۍ باپٲرۍ سُنٛد قرضہٕ تہِ چھُ آسان اتہِ لگو حساب باپٲرِس داربس 2 لچھ کوٗتاہ تتہِ کوٗتاہ روٗد مگر بیٛاکھ اکھ چیٖز چھُ لُکو چھُ نِمُت وۄزُم تہِ لُکن نِش چھِ تہِ پونٛسہٕ میٛٲنۍ پونٛسہٕ چھِ کمن نِش تتھ یُس قرضہٕ چھُ لُکن یاد تھٲیِو اگر کٲنٛسہِ قرضہٕ دارن چھُ انکار کوٚرمُت بہٕ نسا دِمٕے مےٚ چھُیی نہٕ مےٚ نِش چھُیی نہٕ بہٕ زانتھ نہٕ کِہیٖنۍ کتہِ چھی گواہ تٔمۍ کوٚر صاف نکار تتھ قرضس چھنہٕ زکات مگر یُس دپان چھُ اہن حظ مےٚ نِش چھُ قرض بہٕ والے وارٕ وارٕ نکھٕ تتھ قرضس تہِ کیٛاہ چھِ کرٕنۍ سمجھان چھِو حظ تتھ تہِ کیٛاہ چھس دِنۍ کُس دی یہوے ییٚمہِ سُنٛد یہِ پونٛسہٕ چھُ یہِ دی ادٕ چھُ سُہ بیٚین نِش مگر أمِس چھِ امِچ کیٛاہ کرٕنۍ زکات ادا کرٕنۍ اصلی چھُ اتھ حُکم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وصوٗل گژھِ تمے ساتہٕ دِس پٔتمٮ۪ن ؤرین ہِنٛز تہِ سُہ چھُ گژھان مُشکل پتہٕ امہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ ونان آسٲنی خٲطرٕ ییٚلہِ ژےٚ دُکانُک حساب لگووُتھ ژےٚ لگووُتھ حساب اتھ چھُ 5 لچھن مال 2 لچھ چھِ باپارٮ۪ن ہِنٛدۍ یپٲرۍ لگووُتھ ژےٚ حساب لُکھ دارٮ۪ن مےٚ رۄپیہِ 1 لچھ لُکھ دارٮ۪ن مےٚ وۄنۍ کتہِ تھایکھ تمیُک حساب پتہٕ الگ سُہ گژھی گوٚو کرُس ایڈ وۄنۍ کٔژ لچھ سمے یِم 4 لچھ 4 لچھن دِ 2.5% کٔرِتھ کوٗتاہ بنہِ سُہ 10 ساس کھودا پہاڑ نکلا چوہا یوٗت حساب کٔرِتھ چھُس کُل کوٗتاہ دیُن 10 ساس چھُس دِنۍ کُل زکات ییٖتیاہ بڑِ فریٖض نِش گوٚو آزاد سمجھان چھِو حظ 4 لچھن کھسہِ نہٕ حظ 10 ساس رۄپیہِ کُل یہِ چھُ طریٖقہٕ انسانس پننٮ۪ن مالن کیٛاہ کرُن زکات ادا کرنُک یِتھ کٔنۍ دی انسان زکات بیٛاکھ اہم کتھ چھِ اتھ منٛز مسائل چھِ بے شُمار تِم ہٮ۪کو نہٕ سٲری ؤنِتھ تہِ کِہیٖنۍ مسلہٕ چھُ بیٛاکھ اہم تریٖن یہِ کہِ زکات دِمو کٔمِس أڑۍ دپان زکات گٔے فرض وۄنۍ یُس آو تہٕ سُہ یُس آو تہٕ قرآن پاکن چھُنہٕ دوٚپمُت زکات پھینکو قرآن پاکن چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ووٚنمُت زکات نکالو قرآن پاک دپان آتُ زکات زکات دے دو زکات یہ سپدِ تیٚلہِ پوٗرٕ ییٚلہِ یہِ ضروٗرت منٛدس مستحق سٕنٛدِس قبضس منٛز أسۍ کیٛاہ کرو دِمو ییٚلہِ صحیح جایہِ دِمو أڑۍ دِوان اندھا دھُن زکات یُس پتہٕ ییٚتٮ۪ن لگایہِ تہٕ سُہ یاد تھٲیِو زکاتس چھُ مصرف تہِ قرآنِ پاکن بیان مصارفن ہٕنٛز چھِ تفصیٖلات سورے توبہس منٛزٕے چھِ یِم خرچاونٕکۍ زیادٕ مسائل سورہ توبہس منٛزٕے چھُ زکاتٕکۍ مصارف اللہ تعالیٰ فرمان انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل خلاصہ کلام چھُ امیِکۍ تفصیلات ہٮ۪کو نہٕ سٲری ؤنتھٕے زکاتٕکۍ مصرف اور مستحقین چھِ فقراء تہٕ مساکین فقراء تہٕ ذرا یاد تھٲیِو فقراء کم گٔے مسکیٖن کُس گوٚو فقیٖر کُس گوٚو مسکیٖن کُس گوٚو یِمنٕے دۄن ہٮ۪کو دِتھ فقیٖرن تہٕ مسکیٖن گوٚو ییٚمِس نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ لرِ تل وۄتھرُن تہِ آسہِ کِہیٖنۍ چھُس یہِ کیٛاہ گوٚو فقیٖر گوٚو ییٚمِس چھُ مگر نصابس برابر چھُس نہٕ کینٛہہ کیٛاہ ذرا اتھ منٛز تھٲیزیو اکھ کتھ یاد
اگر کانسی انسانس ضروریات زندگی علاوہ زائد سامان تہ آسہ 43 ساسن ہند کیا زائد سامان تہ اگر کیا چھس سہ چھن فقیر کینہ فقیر گو یمس چھو بقدر یا چھس نہ کہین یا چھس بقدر ضرورت علاوہ سامان چھس نہ کہین یا تھوڑا بہت چھس گرس من سامان علاوہ مگر 43 ساسن برابر چھس نہ سہ کیا گو فقیر سہ کیا گو اگر کنس انسانس LCD لگائت زبردست ام قسمک فضولیات تھمت واریاہ یمن ہند قیمت چھو 43 ساسن ہپر چھن امس بدل کہین ضرورت کی سامان چھس پن اصل پہ علاوہ چھ مگر نم آئٹم چھن تھمت فضول گتل تو یہ چھن کیا یہ کر گۄڈنیتھ یم چیز کن یم چیز لاگ یل پتہ ضرورت پنے پتہ رٹک کم مز سمجھن چھو آز کت امس ہیکو نہ دت کہین یمس انسانس ضروریات یوت چھ کیا چھس بقدر ضرورت مکان چھس مکان چھ کشیر مز اہم ترین ضرورت مکان چھس یت مز پانہ بسان ہم کیا ونان یہ مہمان یوان سہ روزان پنن بوچن ٹھیک پٹ پوشن بقدر ضرورت لباس چھس گرمی مطابق سردی مطابق پلو یم چھس بستر چھس بقدر ضرورت پنہ مطابق مہمان مطابق گرس من چھس یم بانوان یم پانس مہمانن لگن یم نہ بچن کہین صرف ضرورت کی گاڑی ہانا چھس بائک ہانا چھس یس پنہ ضرورت چھس باتھ رومس من چھس ٹھیک گیزر ہانا لگت واشنگ مشین نا ضرورت سامان چھس علاوہ چھس نہ ٹوٹل تہ کہین یہ کمیک مستحق آیو حس کت سمجھ یہ شریعتن تھومت کمیک مستحق زکاتک مستحق سمجھن چھو اس کیا اگر اس وچ کس بنو کمر زٕ ژور بنائی کس اصل پہ وۄنۍ بسا بچور پان بیت المال ول چھ دپان امی بنو مکان امس کتہ لگہ تیل گژھِ آسُن بیت المال والٮ۪ن گژھِ پتھرِ لاڑیومُت آسُن پتہٕ دِنس رۄپیس 2000 کٔژ ساس حظ پور تحقیق گھنہ پتہ یل تمن ثابت گژھان یہ مستحق واقعی حظ مستحق دتوس کیا 2000 او ہمیں 2 ساسو ست کیا گژھِ امس اگر ژٕ وٕچھکھ رٮ۪تس ژٕ ژوٚٹ چھُکھ کھٮ۪وان خاندرس نش سۄ تہِ یی نہٕ ییٖتِس کینٛہہ یہ چھُکھ ژٕ حال کران تو زکاتُک مصرف چھُ کُس فقیر یمس انسانس کیا آسہِ ؤنِو یمس انسانس نصابس برابر آسہِ نہٕ نہ نقد نہ سون نہ چٲنٛدۍ نہ ضروریاتو علاوٕ کانٛہہ سامان یا چھُس نہٕ ضروریاتو علاوٕ سامانٕے یا چھُس ضروریاتو علاوٕ سامان مگر نصاب کھوت یہ گو فقیر امس ہیکو أسۍ کیا کٔرِتھ زکات دِتھ سمجھن چھُو آز کتھ بیاکھ کتھ بوٗزِو گو یہ زکاتس چھُ گۄڈنیتھ زیادٕ تاکید رشتس دِیِو کمن دِیِو ہاں رشتن مز ہیکو نہٕ 2 رشتن دِتھ کہیٖنۍ تمن ہیکو نہٕ زکات مول ہیکہِ نہٕ اولادن دِتھ اولاد ہیکہِ نہٕ اکھ گو یہ خاندارین ہیکہِ نہٕ خاندارس دِتھ خاندار ہیکہِ نہٕ باقی ہیکو سارنٕے دِتھ بوے چھُ بچور پس پہن بیوٚن درٛامُت أمِس چھُ روٗد بچور پس پہن أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ زکاتُک ساروی کھۄتہٕ حقدار کُس مگر اسہِ چھُ مزاج اگر UP ہُنٛد کانٛہہ ضروٗرت منٛد یی مےٚ چھُ باسان مےٚ کوٚر زبردست کمال بوے چھُ بچور ہپٲرۍ پریشان أمِس دی نہٕ یہ چھُنہٕ باسٲنی مےٚ کوٚر یہِ خٲر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نش حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ مے حظ چھُ باغ کرُن خٲرات مے حظ چھُ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ یہِ مال بہرحا بہٕ دِمہا خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز نبی علیہ السلام واہ 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 ذالِکَ مالٌ رابحٌ ذالِکَ مالٌ رابحٌ سۄے چھُ زبردست ژٕ دِکھا باغ یُتھ شاندار یہِ بوٗزِو تُہۍ یہِ چھِ ہِش کتھا اِٹلی باغ چھُ لٲگِتھ کٲنٛسہِ 10 ترٛکن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ بھرپوٗر میوٕ چھُ دِوان سُہ آو پیش کرنہٕ یہِ چھُ صدقہٕ یِم ٲسۍ صاحب صاحبن ہٕنٛدۍ جذبات نبی علیہ السلام فرموو چون گو قبول ٹینشن مہ کینٛہہ مگر رشتہٕ دارن دِ کمن دِ تمنٕے یِم غریٖب رشتہٕ دار چھِ فرمان پِترٮ۪ن بایَن بٲگرو مےٚ کمن پِترٮ۪ن بایَن أسۍ چھِ پِترٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے وُمبُر لڑاوان چھِنہ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے پِتراتس منٛزٕے چھِ سورُے لڑٲے گژھان فرمان مےٚ کوٚر سُہ خرٕچ کمن پٮ۪ٹھ پِترٮ۪ن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ثواب چھُ زکات تہٕ صدقات دِنس کٔمِس رشتس منٛز تتھ منٛز چھِ 2 ثواب اکھ وَسہِ زکات تہِ نکھٕ بیٚیہِ صِلا رحمی ہُنٛد تہِ ثواب میلہِ یِتھٕے کٔنۍ دیٖنی اِدار ییٚتٮ۪ن واقعی مستحق طلب آسن پران تتٮ۪ن تہِ چھِ 2 ثواب اکھ گوٚو غۄرباہن ہُنٛد زکات تہِ وسنکھ دیٖنی تعلیٖم منٛز اعانت تہِ مگر یاد تھٲیِو اڑیو چھُ کھلواڑ بنومُت زکاتس اتھ چھِ تماشا کران أڑۍ یاد تھٲیِو یہِ گژھِ صرف طلبان ہِنٛدِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ خرٕچ یم امیُک احتمام آسن کران صحیح اندازس منٛز آسن زکات خرٕچ کران تِم نہٕ یوت چھُ دیُن تِمن چھُ گۄڈٕ پوٗرٕ وَنٕنۍ اصل پٲٹھۍ یہِ کٔرۍزیو صحیح مصرفس پٮ۪ٹھ خرٕچ صحیح اندازس منٛز بہرحال اگر تِم آسن کران تِمن رشتس منٛز ہیکو باقین سارنٕے بٲیِس تہِ ہیکو دِتھ بیٚنہِ تہِ ہیکو دِتھ پیترس تہِ ہیکو دِتھ مامس تہِ ہیکو دِتھ ماسہِ تہِ ہیکو دِتھ یُس تہِ مگر شرط چھِ یِہوٚے کہِ مستحق گژھِ آسُن یِمن ہیکو أسۍ زکات خرٕچ کٔرِتھ امہِ علاوٕ گامہٕ نٮ۪بر بستی نٮ۪بر
اگر کن جائے ضرورت زیادہ تور تہ ہیکو زکات سوزت یا کن جائے کھانا رشتہ دار بسان بستی نیبر تمن تہ ہیکو دت نت زیادہ کوشش کریں کت مز بستی پٹھے نبی علیہ السلام سید حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن فرموک مالدارن ہیزی زکات اور تت کیا غریبن پہ کرزی کیا خرچ یہ غریبن ہند حق اس لیے پز یہ خرچ کرن مے ون تہ مسائل بے شمار یٹ پٹ کی مسئلہ کر میں عرض امید انشاءاللہ ساری لگائن حساب لگاؤ انشاءاللہ حساب ماہ مبارک تھوڑا انسان غور سان سنن یمن فرائضن پہ مے امید انشاءاللہ اس کرو ساری غور پن یہ اہم فریض کرو اس ساری ادا اللہ تعالیٰ دین سمجھنک توفیق پروردگار دین عمل کرنک توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.